Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila sureng. Pada burani. Sinin na taogi. Tengkalinga si madeci. To sukuruk maraja lori pangalau ta'ala. Nasaba padan kamuan nemot kiriring aja pajapangan. Asalamakan. Anya makini nawangan. Aga na to padang kasitudang rion ronge. Siolo-olo. Sita-ita. Melo maring kalinga, melo pugaw riasanya getik kacapi nogi keke. Getik kacapi nama tuh melo palolong kiriolo tak manang sini sila suraku manang ya naritu elona lakoki si bawa lakoi angka ni lakoki angka to ni lakoi kisah deku mana pada madap bunga manang melo kasi na mapitanya lena maka dah magaro nariko ikat tika yung kacapi lakoi si balakoki tinggal gini ngerti lamba-lamba na lakoi si balakoki. Tinggal lima dicek. Ya, kita mulai ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Olina memang tona jelas kompisi bahwa memang laku bulana bulana di telah para sabar mati dulu cek neman rena maluku watak kalena nama lupi menagena watak kalena jadi menajek dia lagu ini.
tarakana cete ajena tarakana cete ajena melong tabi madi tendi uluta si jendame melakoni tangisan yang begedowe talaluni yolu tamapulu bawang tambelau tabe tambelau permisi ini masalah made cengi ya raya leta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabu balik laku ini benar keluarga laku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kani menurita, kani manyianorita, tolima belim pelani menina, tolima belim pelani menina, tematin roi matana, ale tematin roi watakadina, tematin roi atina. Sabar ngagami magpasal mahiro tematin matata tematin royalita tematin royalita mati lawi engkaje iya ne benar kapuni mulaka milu angkat tanah bumi
ya sing lagi kopi. Menila koki ajak tak bangkali papu balik made jimbe kasih anore boleh naik iki made cengkang kaki mai ribola terjali memang tak tapere benda masing-masing.
purana masimang madeging no di kopi. Ada namin rini matuna buting, ada namin rini din na buting. Butito ni anak nalaku isi alame mana anak narolaku. Urani menggawi narasi malam pertama, narasi meni pamulang. Ada ni mana sifat dua buting, sifat dua di buting, sifat dua di buting pada matutana dalam hati. Ada nami menami mencari tegau di bulan petang. Jadi yero lakuki si balakuki si dire kenge keluarga pada turi lah na para tini na aga na dari kero anak na lakui tuli mau seni rion rona tematindo ni watakalina tematindo ni matana tematindo ni atina pikiri ki anak na lakui na iya anak na lakui tahu kok cantik na papada bidadarinya mincak ni rumah tanah, macakkan ni matana, malampet wiluana, wiluat sampu gino, ingat mak bulu-bulu, alu maler telu, weh, mana kecantik mak, nenek rekenge, tangga bani pole, yero laku anak nalaku, dena paja tulis ngerang anak nalaku, maka rupan nak kesuci beni ro anak nalaku.
aga na puada ni law hindo na makada hindo tapati lalu kakasi waddi ngamaka tapasiala anak nalakuki nasaba angkai tutuli huri nawa ason ni tematin mataku tematin watak kaliku tematin royatiku ya naroreke sini na keluarga nalakui pada nalaman parewana maneng dan juga bola nalakuki agan nendre na bola mate nireke nalakuki maka endre ki meri bola terjali tetap pere banna masing-masing agar riasanya terjali tetap pere betuan na rekingiru terjali tetap pere dia kasih gaga waram paraku aga waram parana toriolota marwae mayagai ya naritu tanggang kakak kasih menyimak punai galung siari gidare ya naru terjali tetap pere dare yari gigalung tau tanggang kakak kasih waram paraku itu masing-masing mak maye Hendrik ini bola terjali tetap pere pada masing-masing aga na puada ni rekingi keluarga na lakui makada iya bah ang kakamay pole linco mabela ang kariolo tak melo patarakai lisige biasang ni madeci nasaba ang kay anakku tematin roy kasiwatat kalena tematin roy matanna tematin roy atina napunawanawai anak wijadari tak dai kulakuku mamuari engkakak mai wadika pada tatarima madece wadingam me kasih anore tayai pubene anak tak dai kulakuku mapakor cerita aga na rekenge itarima ni maka dan rekenge lakuki iye madece utarima na aga pangelorata tapi ini bafa parela kuloridi maka dah yero ini lakoi keluarga tak maneng tapagasini ni bawang ampe kedota tapagasini ro rampe adata nareko makasini ampe kedota si bawa rampe adata insyaallah madecin menemuatu mati siruntukna anak tak si bawa anakku nah rimakwan na naro ni fasiala ni anak nalakoi si bawa lakoki aga siala na pada narapi ni waktu narekinge pura ni riasanya ritatik genrang si bagunge narapi ni wani pamulang maka deto yolota malam pertama ya juan ni pamulan na riwat tunda na pada tudang pada tuda soro na paleu si pak dua aga de gaga si gesa si bisa tahu de gaga si gesa anak nalakoki na yari anak nalakoi de gaga si gesa aga mi pada naranawa mana ni maka da aga je mai lupu gau di lalam wan di pamulange dari makon ro yero anak nalakoi mau se panggangkan nagat talifana na pakalu rialon batte ni rekenge baine wijadarin ner lakoi anak nalakoki maka dah daing anak nalakoi magi mani tagat tegi patta tak pakalu rialota batte ni rekenge anak nalakoi to gartai to burane magartai maka dah ia nero kasih di ipak kalu dia lok ia di pae nasaba nondri ka cakke macakke pape nadiku nasaba deku istai maka da anu pegau moloiki nasaba macakke mana ni watak kali mate nyerekenge anak nalakoi jadari maka da ia dai tapa panguji ni aleta tapa gasingi memen ni watakaleta tapagasingan ni iso na pasata iya nareko mema yewannya mailo ipajaji biasanya akata insyaallah
ipajaji ni ya kata ang kaka tasan ni jadarita melo imperimanak sininna watakaleku sininna nya makininawaku sininna parupusakku ueremani riorota idi menibawa dain anak nalakoku agar mate na anak nalakoku de natu gaga wedding utahatang rialeku de natu gaga wedding samping rialeku maka kue mamulai no cakkeku na nendre incede palana watakaleku patarakai ini nawaku we kasih sumangat na asirun tukaku anak nalaku dengan agana memang nato nasirun tumilakoi jadarin na anak nalakoki si sioni jesabena si siotoni jesabena si tine mili panan buai dilalang tindrona dilalang tindro manuna Masakna jena anak nami menalaku Masakna mimpiga dari nalaku Masakna menawiga dari nalaku Sakna temak ada temak ada nafas mali bawang kalinga anak nami menjendalaku Endre sipe menajendalaku anak nami menajendalaku napasilaring ini sabena lamanya mengesi warkeninya makarungkan di mana memang magelan memang tunalaku pasti memang ingin napas saja sini najai napas memang aja sini najai siap main ada pada tapi ini anak dalam bumi mengertai wah luar biasa luar biasa mampiri tanggung dari tanggung lima sapi dah yang lima sapi dari ini tanggung dah nama sesuatu dah sampai di bawah anak dari dalam Tau magara kami mangke anak najelaku engkanak manye naje cau kami menaje cau
Awe, jadi timpunan dari kengero anak nalakui, kalau dari kelakui, mamulan ibu karlalan dari anak widadarin dari kengero laki-laki, wah, aku diremendek jadi pala anak kengero watakalena, nengrik to na parewa bulana, nengrik to dari kelamarupa, aga nama akadan dari kebatana nanya, jaji nawan-nawan. Ya tuh dari kuija dari lakoki, wah manang kakasih pagatau, macam puriwai alena, macam perkengi alena, mului kaluluna kalau magertak na lakoni. Aga na warakkan na si warakkan ni di mana? Dua-dua lima na si warakkan, si gengke-gengke na nasabar rekinge, si melerni, si amaken nyati. Siapa ini nawan, wah, aga bawang, tak deni rekinya ada na anak nalakoki, tak deni ada na anak wija dari nalakoki na sabah agam, wadi naku kang kaoni, yan itu napasak na mani masuk mutama, naga, nanak kadana reki, cau na usad, Aga na cau na reki papena dina, maka situ ada na anak nalakoi, maka ada iyan di. Tapos singin rampan na nyawata, atau kuda si soro yolok, berarti nawiling ang kasi rekinya pangatang, nawiling pangatang mati pataru. Magar pataru na yung cerita ini, katadin mo tu, bagian lain nah, insya Allah mamuari wadisi pataru maka da aga siro kejadian riwayat tu Purana wani mamulang li asialangan na anak keng reke anore na anak na reke kalau lupu na magertak na anak nalakui siala si bawa anak wijadari na reke ngalakui Sipak gang kami maka ko curitai mamuari padang kaki nonroi hanya makin naong aja pajapangan bengkali kali yogi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Selamat satu.